ngifisa ukudlula emthethweni ukuthi lo nkulunkulu osixoxile namhlanje imithetho yaleli bandla yonke wayibhala la isihlabelelweni. Kukhona izihlabelelo ezingeyona ingoma noma ezingelona iculo ezinkulumo yakhe yokuthi uma kukhona inkingo onayo noma ezimthandazo, uma kukhona inkinga onayo kube khona isihlabelelo okhumbulayo ukuthi manje isihlabelela umthandazo wami uyafika kushela. uBombela washo lokho. Khona isihlabelelo 174 sinawo umlando waso uhamba nalensimbi eshawa ebuhleni ukuthi umlungu owayeqhamuke eItaly ezwe ukuthi eAfrika khona uMesiya, wafika nengane yakhe yentombazana eyayingakhuli bayazi ngomama. Odokotela bengakwazi ukuyisiza. Wafika uBombela wathi ayingene emgidini igide namakhosazana. Kuyaphambaniseke bakukhombe ngapha kushendo wesibili kanti cha ukushendo oqala ngazwesonto. Uma bekukhomba kushendo wesibili, ushendo wesibili ihlabelelo akaqala wayengakafiki wayengakayibhala. Wafika lo mlungu yagida ingane yakhe yaphambana namakhosazana wayesethi uBombela bayikhiphe. uNkulunkulu seyisindisile, wayesethi kuyise nonini, hambani nibuyele emkhumbini, ingilozi ezosindisa ingane yenu inilindile olwandle. Ulwandle ngokukaShembe ngale kwelizayo aluwona amanzi, lungamadlela ahlaza. ngokukaBombela lungamanzi kithi ngoba singabantu basemhlabeni, kodwa ngale kwelizayo lungamathafa angamadlelo ahlaza. Lo mlungu wayithatha ingane yakhe babuyele emkhumbini uma bephakathi nendawo, cabanga ukuthi babeqondene nasemhlaba. Ingane yacela kunini, yathi cela ukuyochitha indlu engwenya. Hayi lokho kwakushiwo uMagubane, akushiyo esontweni. Wayesezunini sikhali ingane endlini encane. Wabuye wasuka umunina wayobheka, wayifika ingane isiphilisiwe. Lesi sigaba ibingafiki kuso singenile, uthe uBombela ingilozi eyosindisa ingane yakho isolwandle kulinde khona. Wayesehamba nomlungu ebuya enze kuphakameni. Wafike wathi Shembe ngizobonga ingane yami isindile, uDokotela bengayisindisi bengayisindisi. Ngicela ukubuza ukuthi ngingabonga ngani. Wayesethi uShembe uNkulunkulu akathengwa akathengisi. Hamba uyobatshela ezweni lakini ukuthi eSouth Africa uNkulunkulu umficile. Wayesebhala uShembe isihlabelelo sika 174 kuphakama uyidile lazo zonke izizwe. Wahamba lo mlungu wabuya nensimbi leshawa ebuhleni kade ishawa ekuphakameni, leshawa ngo9 ishawa entambama. Wathi inkosi ngizonikela ngalensimbi uzoshaya ukuthi abantu beze bezokukhonza. Yathi ngomlungu waseItaly le yansimbi eshawa ebuhleni ngoba uBombela esindisa ingane yakhe. Kukhona indaba angazi lapha ezikoleni ukuthi yini kungakhulunywa ngento la eAfrika. Ngoba ngelinye ilanga uBombela enqamula edlule emahlabathini wahlangana nendoda kwaPhilisi. uShembeke ubona yonke into. Uma uza kuyizonikela ufika kubuka buke yonke into engaphakathi kuwe ngisho senhlizweni ibuke, kodwa angasho lutho. Wathi kule ndoda kwaPhilisi yayinkulu sesikhundleni, ibekwe isilo Solomon
uthi kuyo, hawu ndoda, kanti wena awunayo ingane yomfana ezoba yigatsha ivikele izwe lakwaZulu lingadliwa ngabelungu na? Ithi indoda kwaButhelezi, yebo mntu kaNkulunkulu, anginayo ingane. Wayesethi uthatha uNdlunkulu wakho ayohlala ePhakameni ayolindela ingilosi. Kodwa leli gama leli laphuma kuBhombela, uMG aliqanjwanga uMathole, laqanjwa uShembe. Wathi Buthelezi, awunayo wena ingane yomfana eyoba yigatsha ivikele izwe lakwaZulu lingadliwe abelungu. Kade likhuluma nje unyazi ensukwini luthi ukube umntwana akazange abalekele uNkulunkulu, leli zwe laliyophathwa kuye ngabe lingcono kakhulu, ngoba wayeprofethwe uShembe. uNkulunkulu wathi uyena ofanele avikele leli zwe, wayesebaleka-ke wahambela ekudeni. Kodwa umlando kufanele siwuxoxe lo abantu bawazi ukuthi ukuba khona komntwana okwaphinda angene uBhombela owamqamba igama ukuthi uyoba yigatsha lokuvikela izwe lakwaZulu. Aliqanjwanga uMathole lelo. Amen. Inkonzo-ke abantu abakhulume ngoBhombela nemisebenzi yakhe, bakhulume ngemithetho yakhe yokuthi uma usiyiNazaretha awuphuzi utshwala, uma usiyiNazaretha awubhemi ugwayi. Sikhulumile ekuseni ukuthi wathi uma uyinhlatsuthi awusakhuzeli wena. La ekhaya kuhle kakhulu, awusasho lokho okushiwo emhlabeni, okushiwo entombeni ukuthi wena ulala ngesaka uqamele esibhakeleni, akusashiwo. Sewufika uhlale utshele o-anti, bakukhulumele o-anti, bathi nayi insizwa ifuna uyoyakhisa umuzi wakubo, bese kuyachawula umthetho lo wenkolo ebuNazaretha uBhombela owawubeka. Amen. Singaweqi. Wathi thina singaxabani, wathi asibe umaNazaretha usipha uthando lwakhe. Uma ufunda lapho esihlabeleleni 2:27 ivesi lesi-4 uzoluza uthando athi uShembe lujulile, luhlala ekujuleni kwenhliziyo yomuntu. Nkosi usenekuzule. Amen. Nkosi silelela uBaba noma ezule zintabeni engenayo indawo yakhe
Ngalinye ilanga uNkulunkulu esikhuluma ngaye namhla ensukwini omqalo wendlela ugagana lokubathiya wake wavula inkonzo yokuthandazela abantu amakhosikazi ayengabathula abantwana wathi mangabe ebathandazela evula lenkonzo shamba uNkulunkulu maNazaretha amen. Wase wabathandazela lo muntu wabathandazela uNkulunkulu wabathandazela wase wehla isandla sehlela phezu kwamakoti omunye othize esichiliza umthandazo kaBhombela sithema ngabe lesandla suchiliza umthandazo kaBhombela wase sethi kulabo bantu wayahamba nabo wathi mbambeni lona nemkhiphele ngaphandle babe sebeyamthatha bamkhiphela ngaphandle bathi mangabe bemkhiphela ngaphandle yasidinda isililo lenkosikazi lamakoti wase uyakhala base bembuza bathi awini ukhalelani mama na uthi angikhalisa ukuthi ngiyaliwa mina ezulwini bonke abantu bayamukelwa kodwa mina ngiyaliwa wayebamba uBhombela lenkonzo waze wayiqeda wasemthimbizeni lonkosi umakoti ezela wase afika kuye uma esefikile lo makoti uthi awini mama na uthi cha ngibona mina ezulwini ngiyaliwa abanye bayamukelwa kodwa mina ngiyaliwa uthi hayi ngibona isandla uma ngabe ngithi moya kaNkulunkulu awehlele kuwe ngabona isandla sehla sichiliza umthandazo kaNkulunkulu obuwehlela kuwe ngase ngithi laba bakukhiphe bakubambe bakukhiphele ngaphandle ngoba ngibona ukuthi ayikho into engizoyenza ngawe ngizokwenzani ngawe ngoba uyaliwa uthi hawu baba ubone kanjalo na uthi yebo ngibona kanjalo uthi mana ke kuxoxele izono zami uthi mina ngangumakoti wayethanda ukuqoma ngangifike ngiqomele indoda ethi le ndoda mangabe isayilungisa izinkomo zokuthi ngilobole ebese kufika isidina sokuthi kangiyale le ndoda uma sengiyalile le ndoda bese ngithola enye futhi nayo ithi ifuna kuba ngizoyakhela umuzi bese ngiyavuma nayo ithi mangabe iqala ukuthi lungisa inkomo zokuthi ngilobole ekhathini zasendulo kwakuyihlazo ukuhlala nengane yomuntu ungayikhokhele kwakuyichilo elikhulu kakhulu lo muntu wayebukeka njengasedeleni esidelela umnomzana ozala lengane ngokuba engakhiphi lutho kuyona naye lo muntu ke wasethanda ukuba ilobole lo makoti wathi mangabe eselungisa inkomo zokuthi amlobole ebese uyayala futhi le ndoda ahambe ayofunele wahlala uma esetholenye wasesethuyise walento walo makoti ayi mfowethu sengikhathele lengane ngithi iyangidlisa ibuye ngiphalazise izinkomo ngoba intombi makukhona intombi ekhaya lekayihlo wakho ukhona isibaya kusho ukuthi lo ndoda icebile ngoba izele inkosazana ezophuma ihambe yogana ilanda izinkomo izonikeza uyise uthi ke uyise ngabona ukuthi lengane ekudala ingihlanzisa ngakho angisenze ukuthatha lutho lwayo yasikhuluma nomfowabo yathi mfowethu sengikhathele unoyibani
ngithi ngiyakhangeza athi angikhangeza lokho ngithi ngiyadla ebese buye futhi engiphalazisa yena angisawuthatha luthobe lwakhe lomntwana wasise okungcono azithathe uwe inkomo zalengane wase eyithatha umfowabo yafika lensizwa yalobola wathi ngelanga lomshado udwendo isiphuma lentombi yalogana wabe uyise wayayizalayo wavula kancane umnyango wabe sevula kancane wayibheka lentombi siphuma idonsa umfowabo uyise omncane eyidonsa ngengalo wathi aphume nobomvu niyezwa manazarete wahamba ke uthi ke ngahamba naso siqalekiso ngangingazi ukuthi kusho ukuthini lokho ngangakwazi manje sengifike kule ndoda engigana kuyona sengabe sathe ngiganile kuyona kodwa ngikwazi ukuthola abantwana kuyo uthi ke uShembe ubhombela hawu umntanami uhleli naleso siqalekiso na awu ngiyabona mangabe ngithi ngiyakuthandazela isandla sichiliza umthandazo wami kungeke vele ubathola abantwana una leso siqalekiso wasiqalekiswa ngabazali bakho manje uzokwenza njani na ukususa lesiqalekiso unayo inimbuzi yokusula lesi siqalekiso na yathi le ntombi ngizohamba ngebaba ngizohamba ngebazali bami ngiyocela ngoba bikela lolu daba wase ahamba lo makoti wahamba uma efika kubo wamesangweni uma emile lapha esangweni wafika lapha esangweni wakhala wabona wasephuma unina wasemhlangabeza wathi mntanami kwenze njani uthi lo makoti ngidibane nomuntu osebone zonke izono zami zokuthi mina ubaba ngathi ngiphuma ngiyogana ngathi makufanele ngigane ngimale lo muntu ngihambe ngiyogana kwenye indawo wathi ngamzukwane sengiphuma wasekhuluma lamazwi ukuthi aphume nobomvu hawu naleso siqalekiso wasemlanda uyise ngaphakathi mase semlandile uyise wathi hawu mntanami hawu udliwa leso siqalekiso sami na wasebamba imbuzi wathi ngiyasula ke lamacala lamagama engakhuluma phezulu kwakho ngiyawasula namhlanje na ngicela uNkulunkulu walapha ekhaya nalo uNkulunkulu ombonileyo noNkulunkulu la ugane khona ukuthi ngithi mina abakuphe umntwana wadlula ke insuku wathi eminyakeni olandelayo wabonakala umakoti esegonile umntwana ngoba icala selisuliwe uyise umzali wakhe uNkulunkulu eselisulile icala wayemthwese lona ngoba lapha phansi ithi uma uyihlo nonyoko beke bakusola kwisiqalekiso lokho Nkosi ayibuse selizwile ngibongeni abantu nonke Ngephakamano uyikhetha inkosi enhle yakithi ebuhleni bokuphakama amaNazaretha uShembe engcwele nyazibezulu amen. Gonze izinhle umntwana oguqe phakathi wenu umkhaphiyano amhlongo. Phakathi noma kwinkomo la emkhonweni khona icabo eliphakathi komkhono nensele elibizwa ngembula amazolo.
nami bazali bami ngiyanibona nithe shaye nokuguqa nje phambi kwenu bangcwele ngixolise ngithi angibhula amazolo ngenye imini inkosi esihlangene ngayo uBhombela namhlathi kamayekisa bathi abadala mayisisi kuthunga leli vangeli hamba ilitshala yake yafika lapha buduze nangakithi la ngidabwa khona uma ifika ezweni la kaMpukunyoni ifika iyahamba iyathunga leli vangeli isifika lapho isibona umuzi mayidlule esangweni la kulomuzi kwakudlala abantwana amashesha ngena amancane uma edlale yale naleni yawabuka indlamhlathi ingase esihlahleni somganu isiyawaqhweba aseyasondela mayifika ambuke lo muntu omuhle wasezulwini embheke mamatheke lamashesha ngena ebese sukethi abantu abami bakhona nabadala kuleli khaya ziphendula izingane zithi yebo bakhona uma esebuzile bese sukethi phumani ningicelela amanzi okuphuza ziphuthuma izingane zifike ibike kuleli khaya kwakhona ugogo Mawela nogogo Masithola kanye nobaba uSokhaya uMkhwanazi uma seyifikile izingane zithi khona umuntu ocela amanzi phandle seziyazi useyaphakama uSokhaya ubaba uMkhwanazi uthi amanzi awaphumula ekhaya mtsheneni lo muntu angene kanti uma indaba enkulu phakathi nomuzi kayisemkhulu yangena indlamhlathi mase ifika izingane zithi bathi abadala amanzi awaphumula ekhaya ngakho bathi bacela ukuthi ungene wayikhuleka isibona ihamba ngaso uNkulunkulu ayesigibele uma esikhuleka kulo sihlahla somganu useyangena uma yangena usefika uthi nina basekutheni uyakhuleka uyangena sebethi ngena umuntu wenkosi usiyangena usehlala lapha emseleni useyalibika udaba ukuthi ucela ukuphuza unephanga lokho uma sekubonile lokho ugogo Masithole ebese sukume ephangisa ebese sukethi uBhombela eqhweba uMkhwanazi uSokhaya ethi alikho nomishesha ngena lenkosazana engangilethela amanzi hayi umuntu osekhuleni abese bekuthula usizi kulomuzi waMkhwanazi lapha enhla komuzi amaliba athe shaye aweyingane akunangane nalezi edlala ezawomakhelwane ngoba ithi indaba kwakuthi mayisezomukeliswa ugogo yedwa phakathi kwalabo babili ebese umntwana eyadlula emhlabeni uma esedlulile umntwana aphinde bemuhle kuthiwa wakwenzeka inkinga omakhelwane base bazi ukuthi maye waba muhle yedwa phakathi kwalabo mame kufanele belungise amapingi namafosholo ngoba umhlaba okufika umntwana kuzofanele kuyofika uma indlamhlathi isihleli useyabika lolu sizi uthi kasinangane kuleli bala nala bashesha ngena idlala ngathi ayisehlakazekile egcekeni uma esekuzwile lokho uNkulunkulu usethi uMkhwanazi sembheka uBhombela usiyabona akusiyo umuntu lo wasemhlabeni usethi ngeke kulunge umuntu wenkosi ngunika amanzi ahlaza cwe okungcono kangibheke emaguleni uthi khonani wabula impotshozelo wakhipha imlaza elungiselela uNkulunkulu uma uNkulunkulu esehleli useyalibuka lolu sizi usethi baphe bozalo lakho useyasho ubaba uMkhwanazi uthi nange umne wethu ngaphesheya usethi mbize noma ubize futhi nokoti lwakhe sebeyabizwa mayifika iphuthuma uMkhwanazi yotshela umne wabutho wehle indaba enkulu khona umuntu obacela ukuthi behlangane njengomndeni ngozalo lwakhona usethi ubani lo muntu obabizayo usethi cha ngimazi umuntu nje wenkosi ongene wacela ukuphuza amanzi uma sebebuya beza neno bayafika bayangena kungena labo mama bangaphesheya kulomndeni ngokwendlu nala ekhaya sebeyahlela bathi shaye usethi uBhombela ngisizeni bantu bami niphothe izintambo oyedwa noyedwa aphothe yakhe nilethe wayibopha amafindo lokuqala walibopha waqamba amagama ngamunye ewanika amagama wadlulela gogo Mawela wawabika lawo magama ukuthi lo mntwana kuyoba ubani abanye wababiza ngamasango okuphakama wathi ngoba uyofika lo mntwana adlule ayohamba umoya wakhe uyohlala emzini oyingcwele khona umuzi ozayo usemkhathini oyiparadise okuthiwa kusekuphakameni ngakho umuntu weNazaretha othi mayidlula ebese eshiya uPondo ethi amaphoyisa ngoba kuyobe kukhona lo mntwana oingilozi yami kuleli khaya abanye wakhona nje abashumayeli obaba bazokhumbula abadala owayekade enolaka ephathi iswebhu emhleni yesiqhu sesithathu owayinolaka kakhulu aMkhwanazi wababala wabaqeda esebabalile wasesuka wasesephuma uBhombela sehla lesi sibusiso bafika bakusho abadala ngokwendaba yala ekhaya mase befikile nathi singofakazi okukhona baba umfundisi ongalo lokhalo laleso sibusiso esehlela kulo mbuzo waMkhwanazi amen. Uma inkosi siwenzile umsebenzi sebeyasuka abantu bathi shaye bonke bayayilandela sase inkonzo lapho kwaMpukunyoni
seziyamangala wakhona inkantolo yombuso wobandlululo lapha ya osesedrobheni okuthiwa kusempubathuba khona wakusesephikinini mabe mangana enkantolo besuka belungu bephuthume bemcinga uBhombela bemthole bethi kuthiwa wena ukhohlisa abantu udukisa abantu sebebonele umsebenzi ayenzeka umkhwanazi kufika abantwana bade bengekho kade kuhlale kulilwa kuleli khaya evala amaliki uBhombela uma sekufika leso sikhathi bamshushisa uNkulunkulu bamfaka lapha yana kuleso stokisi lapha yana ephikinini uma sebemfakile sekwenzeka indaba enkulu ufica indoda yombuyaze eyayihleli kuthiwa yayiboshwe izandla nenyawo ngoza Nkosi usethi mntanami lamabhengela wakulimazini usethi mkwenkosi abhlungu ngakho sekuzwela ngisho egazini ngoba kuthiwa yayisidumbe ngisho ihlakala le ndoda yambuyazi usethi mntanami ngizokusiza kodwa uzungisize mangusiza ungalokothi uphula umthetho noma uzama ukubaleka noma ushiye le ndawo ogwetshelo engifica kuyona usebakhomba ngesikhathi kuthiwa uNkulunkulu uBhombela mayibuza ethi lamabhengela asehlakaleni nasemaqaleni abhlungu awakulimazini kuthiwa aqaqeka ngalowo mzuzu uma eseqaqekile uBhombela useyabuka usethi kunokushisa lapha anithandi nokushaya umoya bavuma bonke ababekuleso stokisi lapha ephikinini wasesethi mbuyazwe thinta lapha kimi bese uyovula lo mnyango wakwenza lokho wathi ningisize maniphumala ningabaleki ngoba bomthetho bazoxabana nami wagijima wosigaxa amabhande befica ibosha igcwele ngaphandle masebethi bazoyibala bafica komile estokisini mabeyithola idle phansi kwesihlahla ishaya umoya noBhombela usethi uBhombela bantu abami ningisize ningabaleki buyelani ngoba bomthetho bathi sebefuna ngaphakathi bathi ngenza iphutha bengenza ukuthi lishaya umoya uma inkosi sikwenzile lokho waphuma isigijimi sayendla uNkulunkulu ebakhonazi safike sathi lapha nakwenzeka inkinga lo muntu elimfaka lapha umuntu ufike waphuma abantu wahlala nabo ngaphandle kodwa utheme esephuma uBhombela wathi kubona nizophuma ngamunye bazoninikeza ushwele kwaba njalo ngegama likaBhombela amen yaqhubeka le ndaba besigijimi sifika sisho kwaNkosi base kwasuka abane wabo benkosi ababili Nxolise ugagula amagama abantu abadala kodwa sizama ukuyihlahlela ihlale kahle ngokuthefuya ngolimi lokuthefuyela abakhonazi kwakunziyane noJiliyane uma sebezwile sebesondela kumkhonazi bathi lo muntu siyibonile indaba inale yangu bayiphethe usethi ngakho sizosuka sothi batshela lesigijimi bathi thathani lengube kuye lo muntu niyishise ngesimnqindi lamandla akhe ngoba yiwo la enza lemgilo ngalo uma sebethi bayayishisa ukuthiwa wakuyinansuka mase sebeyithatha uBhombela abanikeze bayithathe bathi bayayishisa kuthiwa kwakusuka ife emkhathini lithi futhi ivele icishe baphindele bathi ingubo ayishiseki wasesethutsiyane kuthumani khona lokho kuhambisa ingqoli okuthiwa kuzwana kakhulu nomlilo nikuthole niyoyishisa bayithela petroli bathi bayayishisa kwaphinde waqhamuka lelofu wathi futhi wasuka umlilo wangaphezulu kwanansuku yangasho uyasuka ukuthi yene uthi ngeke nikela khona uthatha ucelemba uthi ngizofika ngithola isiqiki lapha ngiqoba amapieces lengubo ngoba yiyona lengube nemlilo neneyibangaliso uma efika ethatha ucelemba ethi uyayishaya kuthiwa saphakama lokho isandla sama nje kanje unomphelo waze kwaba usegula kakhulu waze kwacela yena uBhombela wafika nalapha afika atshela khona imqokolo wathi lapha umNazaretha kwaMpunyoni akusephela ngalawo mazi inkosi kuseni kuzini amen ngiyikhetha inkosi enkulu yasephakameni ngicela ukuhlabelela ngivesela lapha sihlabelelo ikhulu mashuma isikhombisa isishagalolunye 179 Thixo uli langa alethi ukanya Yesu wetu songa avijela Sengisukunyiswa bayinqwele umshumayele ungeba
uyanginikeza umbhobho insizwa ziyashakuzela ngemuva ngithi ngiyatatazela nami ngesukuma ngithola ukuthi seyisuke zahlala insizwa manje ngithi ayikhona ngoba necala ngokubambile umbhobho ngithi ngesukuma ngisukuma banxwale ngizokhuluma nje indaba eyodwa kule nyanga le kaMeyi mangilalela ngizwa ukuthi inkosi uNyazi wezulu luya eSwazini ngithi ake ngikhuluma indaba yaseSwazini eSwazini indawo cishe esakhelene nayo kuseduze kakhulu nakithi nakwelakithi lapha uma usuka ePiet Retief eSwazini cishe kube u30 kilometers lapha uShembe kuleli yazwe laseSwazini ufike ngokomoya engafiki ngenyanga umqalo wendlela uthi umfundisi uHlophe waseSwazini uthi yena oShembe ubabiza njengobaba basezulwini uthi bafika lapha ezweni laseSwazini kusho umfundisi uHlophe uthi mayefika uShembe uthi befika bebabili umqalo wendlela ehamba nenkosi langa kodwa bekumqalo wendlela esesihlalweni amen uthi umfundisi uHlophe bafike esenkomeni uthi badilike emkhathini labo baba uthi ngithi mina awungabe kwenze njani uthi bafike bangithathe bahambe nami emkhathini bazule nami emkhathini bazule uthi ngibathe inkomo zawuhamba ziyodla amasimo bathi cha khululeka mfana ngeke inkomo ziye lapho ngenhlanhla uNkulunkulu wakwangithanda ngenyilanga ngafika emzini kamfundisi uHlophe lapha ezweni lakithi umfundisi wokuqala ukwazi umfundisi sazenga umfundisi uHlophe lezi ndaba engikhulumayo zayikhulunywa nguye esiqoqela ukuthi uShembe yena udibane naye ehamba emkhathini uShembe uthe eya emzini kaNkulunkulu wephakameni wabekudala efika ezweni laseSwazini manje ngithi bayinxele angikhulume le ndaba ngoba umfundisi uHlophe besixoxela indaba kaShembe asibize simngunge asixoxele ukuthi yena uShembe umaze ngoba edilike emkhathini amthatha ahambe naye emkhathini lo umfundisi bekuba zindimbane emzini wakhe ngoba ngithi nganenhlanhla ukufika kwakhe kube nezindimbane abantu bahleli bazokhulekelwa baphume bephila kulo wamfundisi uHlophe ngegama likaShembe amen manje ngisho ukuthi bayinxele angazi ukuthi sizokwenza njani bengifisa ukube siyakwazi siye kulezwe laseSwazini ngoba izwe laseSwazini limbonile uShembe lesihlabelelo nje engisihlabelelayo 179 lapha mawusifunda phezulu sibhaliwe ukuthi lesihlabelelo umqalo wendlela wasiloba eseSwazini bayinxele ngithi angidlulise lokukhuluma nami ngoba ngiyabona ukuthi uma ngingahlala phansi sengeke ngawubamba umbhobho ngabe ngiziphutha ake ngiqhele endleleni ngidedele insizwa nendombi ngiyabona zijahile ukukhuluma ngoNkulunkulu wazo amen Inkosi ibusise nekuzwela yeah size yeah size gesizenko osi ya amen yeah size yeah size yeah. 1 Samuel 16 verse 1 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 1 Samuel
Baba
Ngiyababingelela abangcwele egameni elihle lonyasi. Sibonga ithuba esesiphiwe obaba ukuthi asibabaze ubukhulu bukaNkulunkulu wakulelizwe labantu abambisholo. uNkulunkulu wethu ubombele isitimela samambona ayibonga Nkosi. Loguqile umfana wakachiliza entabeni zasemthwalume kaNomoyi. Zikhonze ezinhle zezulu ngelinye ilanga sesiyaxoxela omkhulu bethu basixoxela indaba kaNkulunkulu. Kusho ukuthi bayayixoxa nje thina sinakile ukuthi ngelinye ilanga iyosidinga ukuthi siyikhulume le ndaba ababesixoxela yona ayibonga Nkosi. Bathi ubaba mkhulu wake wabizwe eMaritzburg. Uma ebizwa eMaritzburg uyokhulunywa indaba yenkolo. Abese yavuma ke uma bekhuluma lokukhuluma ngoba wayenawo ukuthi kungenzeka bayokhuluma kahle ngoba sebemhluphile kakhulu abantu benkolo nama missionary. Ayibonga Nkosi. Ayedusa abantu. Abese yafika kubaba mkhulu wafika kodwa isikhathi esasinqonyiwe sesidlulile kakhudlwana. Uhlelo seluphakathi nendawo wafika wahlala wathula wathi tu. Bakhuluma baqeda base beqedile bese beyasho bathi bacela kuye ukuthi bacela ukumbeka bombishop omkhulu ozomela amabandla wonke ase South Africa nasemhlabeni. Ayibonga Nkosi. Ubaba mkhulu wayeseyathula eside isikhathi eyibuka lento le. Useyaphendula uthi cha abantwana bami mina izwi elingithumile alingithumanga lokho enikushoyo. Ngithunyelwe mina endlini kadingano senza ngakhona ekuchithekele ngizeyibuthe ekuchithekeni kwayo. Ayibonga Nkosi. Lesa kuchithekana namhlanje. Ay ibese balikhulu kakhulu le ndaba ngoba babesebemthembisele into eziningi. Bethi bazomakhela ngumuzi omuhle omkhulu onamaglasi uzohlala emaglasini. Anikwe imali ezinkulu, hamnika imoto ezinkulu, bamthembisa yonke into ocabanga enhle emhlabeni. Kodwa baba mkhulu wayinqaba, wayenqabela mina nawe. Ayibonga Nkosi. Uthe senqabile wayesethi omunye oyintatheli efuna ukuyihambisa lento le wayesethi ngicela ukukushutha umuntu wenkosi. Wayesiyavuma ke base beyamshutha. Kodwa into eyisimanga mebelibuka ifoto leli abamshutha khona waphuma namakhanda amathathu. Ayibonga Nkosi. Ushembe bantwana bahle basezulwini uNkulunkulu wonkulunkulu akekho uNkulunkulu ongale kwaShembe futhi nangapha akekho uNkulunkulu okhona uShembe la nasezulwini. Ayibonga Nkosi. Umdali lesikhuluma ngaye. Zonke izinto wayekhuluma nazo zimphendule zimxoxela indaba. Ayibonga Nkosi. Lapha eqopho
Ubabamkhulu wathi lo systemela lesisihamba la ngisasifuni siphinde sihambe la. Wathatha ijwabu walibeka nje. Washiya kanjalo wahamba. Zafika izitimela njalo zazi mayifika lapho zifike zife. Singabe sakhandeka bangabe sasinaba bashiya kanjalo bahambe. Nesinye kwagcina sekuphelile nje ukuthi kambe isitimela ayibonga inkosi. Ngoshembe. Uma ke sesuka esebuyele ePhakameni mayefike ePhakameni uthi bantwana bami bengibiziwe Maritzburg ngibizele ukuthi nokuthi bathi awu bathi kodwa baba uvuma ngangani uthi mina bengeke ngikuvume lokho ngoba laba bayizitha zethu ayibonga inkosi. Uthi ke mase banika umyalelo uthi ngithe sengiphuma ngihamba basala bahlala udaba ngami bathi leli ivangeli engilishumayelayo kufanele liphele ngoba mina Shembe ngibalaleli bona. Ithi ke into abazoyenza bazokhanda uswidi lo swidi lo uzobe wakhiwe ngobuchopho benja nangomsipha wenja. Uyowudla lo swidi usuke ePhakameni uye eMaritzburg usuke eMaritzburg uphindele ePhakameni kodwa uswidi ongasawi ukuphela uthi nina amaNazaretha ningawudli kodwa namhlanje usuyadliwa. Athi umuntu umlomo wami uyanuka awuphuphi ngani. Hayi mina kuukuthi nokuthi kufanele ngidle ishepisi ayidliwi ishepisi maweNazaretha period ayibonga inkosi. Lapha ya kamasho wathi mayebuka ubabamkhulu lendawo wayibuka wathi le ndawo le yokwakhiwa umuzi omkhulu la oyohlala abantu yobe kasililo kasiphela ayibonga inkosi. Nangempela kwahamba iminyaka waseliyakhiwa ihostela la kamasho waqala ngaleso sikhathi kwakhiwa wafa abantu namhlanje basafa uba kwasho yena ayibonga inkosi. Wathi intombi eziyophuma lapha intombi efaka amabhlukwe intombi encela intethe intombi enemiyeko yamahashi uthi ke nina amaNazaretha nize ningasondeli ayibonga inkosi. Namhlanje imiyeko yamahashi siyishiye endlini emawadrofa ayibonga inkosi komakoti bethu angani singama classified sifundile ngeke nize nisitshele sifuthi sinemali zethu ngeke nje nize nisitshele sazela ukuzogana anizelanga uzoshayela imithetho la ayibonga inkosi cha akwenziwa lokho ayifuneki leyo miyeko ayibonga inkosi. Nawo amaruji lawo wakhuluma ngawo wathi zobe ipenda imlomo iyobibovu ikasu lapha kude njengensabula namhlanje kunja kodwa namhlanje nala ikhona ibonga inkosi. Nkosi busiseni ekuzweni. Nazaretha sisenkonzweni yesikhumbuzo sikaBaba uMqalwendlela. Bathi ngelinye ilanga uBaba uMqalwendlela wayehamba uhambo lwakhe eShumayela ehamba ngeyashi lakhe
kuthiwa wadibana nomfundisi waseweseli naye lo mfundisi wayehamba ngehashi kuthi umfundisi waseweseli ihashi lakhe lase liyaphuka wacabanga ukuthi udokotela wezilwane usekudeni naye kuthiwa wayeseyaqhamuka ubaba uBhombela umdlathi kaMayekisa kuthiwa wadilike ehashini lakhe umqali wendlela walibamba ihashi lalomfundisi waseweseli kuthiwa walula walibhandisha lapha elaliphuke khona amen maNazaretha kuthiwa indoda yaseweseli yaqhubeka nohambelayo ishumayela nobaba umqali wendlela waqhubeka nohambo lakhe eshumayela maNazaretha kuthiwa ngelinye ilanga inkosi ubaba umqali wendlela wathi ehlezi ndawana thizeni bemotha ngoba ibandla kuthiwa kudala vele lalimotha uNkulunkulu walo kuthiwa wazakala ubaba umqali wendlela ethi bantu bami bengingasekho lapha phakathi kwenu kepha sengibuye emazulwini bengiyothetha icala lomuntu ongesilona iNazaretha uthi lo muntu waze wahamba emhlabeni engayizwanga indaba zikaShem uthi uNkulunkulu kulawo madoda ayehlezi nawo uthi madoda phumani nishumayele magumba amanomhlaba izizwe zonke zilibone uNkulunkulu omqali wendlela amen kuthiwa yena uBhombela wathi mina ngiyahamba ngiyongena umuzi nomuzi uthi ngiyofika lapho kungamaRoma khona uthi kepha ngiyofike ngibashumayele bayovuka sebamaNazaretha uthi nengane yakhona iyolala ivuke ithi nami sengifuna ukuba yiNazaretha maNazaretha inzima le ndaba yasezulwini uNkulunkulu wayihluphekela engalali ehamba ubusuku bonke ehlala emahlathini engapheki kuthiwa wayephatha ishungu lamanzi ayethi nangabe seza ukuthi usewomiwe avule lapha phansi kuphume isiphethu akhelela amanzi aphuze ahambe ezihlahleni edla inkumbi nezithelo zonke sehlahleni maNazaretha kuthiwa wayephila ngazo ubaba umqali wendlela maNazaretha silibambe lelizwi lika baba umqali wendlela noma lisiphunyunga kodwa silibambe singalidedeli maNazaretha khona manje izizwe zonke ngimagumba amanomhlaba zimbethe ingubo emhlophe ngisho abamhlophe imbala sesibabone nabo bemguqele uNkulunkulu wethu cela Nkosi ubusiseni ikuzwile amen ngiyayimema afowetha nale Ngibingelele uNkulunkulu osesihlalweni ngibingelele abashumeli abakhokheli ihamente yonke engcwele ngiyayibingelela ngegama lenkosi ngizawugijima lo okhulumayo insizwa ebuya kwezantshaba zasemzimkhulu eNazaretha phansi komfundisi uQaba
umshumayeli mhlangulele ngithi mandiguqe mhlawule inkomo kaShembe eminyakeni ndikhulu andicamanga kwakuphako 64 awungekazalwa kwewena kwakuphako 64 ndandimxhogwa nokuba ndandina 8 ndandine 9 years uzungadideki ke isizulu sam ndithi ndiphinde ndithi ndi ungadideki ngoba ndibuya eningizimu kumane kuqhamuka ubaba ogqoka ijasi emnyama uthwele isigqoko uqhamuka empumalanga uya le entshonalanga simixhogwana oma wasemasimini bayovula emzini ke ekwakuzala ubaba okanye ubaba kwakunembalasi eziningi kwakusonto wisile imbalasi zaziningi zazifika phaa ko-19 isizwe zaziyibamba ime nje ithule kuthi ngqi lo baba uthi mayidlula emva komuzi imbalasi zikhonkotha athi ubeme uphethe indukwende uthi ubeme zibaleke nathi sisesabe sisivalele endlini ngoba ngeza sikhathi ke babebaningi abantu ababengaphilanga emqondweni babebathi koma babeyovuna bathi makudlula umuntu ningamqondi mufele isivalele endlini sivale lo baba oyisatshwa zimbalasi ubaba uthi ubeme nathi siyamesabi ngathi amehlo la ayalayita sibaleke sivalele endlini ekhaya ke hayi ukuthi ngiyasigabisa ubaba omdala wayiphethe isizwe makaboku Shembe noba ungaya phaa kwela lizwe ndizalwa kulukuthi abantu bakwamanci bazintoni apha uyawutshelwa uyazi uRhadebe lo wase kwamaJozi amen nombathu uyazi apha eduze kwami bathi komama bebuye ekuvuneni ndikhuluma ngobaba omkhulu ukhuluma ngobaba omkhulu uyazi umshumayeli kwaleli lizwe ndizalwa kulo bathi bababuye oma sithi kunobaba bedlula apha egqoka ujazi omnyama uye watshona le kwakukho ubaba ke wakwamanci nenkosikazi yakhe owayelinazaretha ngeso sikhathi kwesinye isigodi ngapha adaloba wayakuso kodwa ke sasingazi phela ngoba sasizingane sibabalise lo ma bathi hayi ningabomthuka lo muntu uNkulunkulu manazaretha le ntombi yakwabhengu yayizala uba bekuthiwa ifoni uyafoneleka benza nje imbuzi ndithi wema wawuthi lo baba uNkulunkulu wawubone kanjani wena ngoba wawusewisile nje uba bekufoneleka benza nje imfonele kodwa ke mhlawumbe ngomhla uphela ndombona athuma ningabamthuka uNkulunkulu lo ndizama ukuthi ke manazaretha bendithi mandicacise ngobaba omkhulu ndizombona ke ekuphendukeni kwami 2003 uba ndifike kule nkolobo nonke lo baba omkhulu uye lo ngimbona egqoka ujazi omnyama sendibone amafotho ndabona uba ngubaba omkhulu lo ubaba omkhulu ke obaba omkhulu nobaba nokhokho ndibacelela intethelelo ngoba uShembe kwelalizwe lasemampondweni wayigijima emakhosini ethi kuNazaretha uba ngiyenda kushumayela lapha emakhosini uba kuhlonishwa isabathi ngoba ndiqedile obaba ke njobuliswa ke ndithi owamzindana ndizalelwe kuwo ngeso sikhathi ke wawumkhulu ugaywa kubekho amalima kuthethwa amagusha kufuya amagusha ke le kwelalizwe lasemampondweni amagusha siwafuyile kakhulu kwenziwa amalima kumenye insizwa zizocheba amalima umbaba kaMfundisi uMjoli ke wayeshumayela lenkolo ethi makuhlonishwe isabathi obaba bathi ayibheke le nto ekhulunywa nguMjoli sayithini le nto amalima ngoba siwenza ngamaSaturday nje sebemhleba ke sehambile ndizama nje ukuthi ngibacelela intethelelo baba ukuthi uShembe
abakhumbule abangenise ebuhleni emzini oyingcwele ngalo mazwi ke inkosi ibusise konke nebuzweni amen. Isikhathi sekupast 2 isikhathi ngizovala ngesinkolo bonke abakhulumile nakade besafisa ukukhuluma sicela uBhombela abakhumbule asilobe sonke amen. Siyabonga uma ibandla lingakhulumi izinto ezibheke eceleni likhuluma indaba kaShembe. Mina ke kimi emqondweni kuye kungabi sengathi into endala makukhulunywa ngoBhombela ngoba engikwazi ngangixoxela ugogo wafika kuyena ngo-1913 wakwafika uBhombela ngo-1914 sekushona umkhulu ubaba omzala wayenenyanga eziyisithupha wafika wakhuleka esangweni ntambama waphuma ugogo wacasha wathumela u-anti wathi hamba utshela uNkulunkulu ukuthi angikwazi ukuba phambi kwakhe sengigqoke inzima. Wayesethi uBhombela awu ngeke ngingene endlini kwamfazi ofele indoda. Wayesengena esibayeni wakhuluma ney'nkomo zakithi zabuye zakhanda indlu wangena walala phakathi esibayeni kithi. Nkosi usenebuzweni ngomnikele bese unikela ekuseni bangcwele